Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun gelak sikam Yusru Wahidi di samping sikam senji yulah ela Nabila. Semakung ne ikam aga pantun pai cuti ni. Lapah ngebeli mangga singgah di pekon ceti. Ajo ikam jelma kalenda aga bunyanyi. Dija sikam aga ngusungan lagu niat mak katakan sehaga di vokalon jama ade ela. Ade ela dipersilahkan.